Daj zdaj Bane, aj ga kučo stara. Bene, živ. Bine in Bane na klopci modrosti. Velike zgodbe malih ljudi. Zadnjič put greja midva ženom v šoping, pa reko greja na oboznico mudi se. Hop, ruk, gužva. Pa kako kao vsakič med sezono rijejo po teh cestah, res. Ja, obstaja teorija zarote, da ne bi s tem hoteli zadržati turiste, ker smo tranzitna država. Pa dnem s tem forama, pa kaj on misli, da bo švaba po 6 urah kuhanja v kolonšu se malo hladiti v postojensko jamo, a? Pa sej, če realno pogledaš, ni slaba ideja, samo od denarja pa nas ostane. Viš ti kaj pri nas ostane? Izpušni plini, zasrana počivališča pa avtokarta od Hrvaške. Velike zgodbe malih ljudi. Bine in Bane na klopci modrosti. Spet jutri zjutraj na Radiu Ekspres.